Bok ljudi, imam puno toga za reći. Ja ću snimat još 3 gameplaya, ovaj još 2, jer nemam kaj više snimat, baš nemam ono, a sigurno već dosadno. Tako da, prvo za igrat malo. Da. Jo! U. Ui! Fuck. Fa! Vidio, Marcu svaka čast. Pa mislim stvarno. Ne. Kurac. Uh, ne znam što ću sljedeće snimat, ali imam ideju za nogomet glavom. Ili još, fakat ne znam. Moram još razmisliti i dogovoriti se sa vama. Pa ću vidjeti. Pam pam, cam pam, mislim ono, hurijapa, a ja padnem ono. Svaka mi čast. Haha, logika. Motherfuck. Kaj, sad se ne odbijaš? O daj govnar, baš si evo. Uff. Jesam good, skoro sam opao na početku. Opa. Ajde, sad se moramo požurit više. Ajde. Ajde. Ne. Fakate, već puno put sam izgubio ovoj igrici. Jebate. Jo. Baš zanima jer prvo ću hakirat. Pa ću i to isto snimit možda tutorial kako. Aj ne znam ja hakirati još tak dobro. Samo znam jednu igrcu na Faceu. Cartown, to je jedno lagano, mani. I da, vjerojatno ću napraviti novi kako instalirati CCGN. Jer nisam baš dobro nešto objasnio na Marcel Marč stranici. Pam, pam, pam. Odbi se uzida. To. Lupidu, lupidu. Kak mi ovo kopa živč. A mislim stvarno. Ma, nema veze. Hvala što ste pogledali moje video. Čujemo se i vidimo opet u novom gameplayu. Pitajte me u komentara ako nešto hoćete. Bye, laku noć.